na captain adena nya be chire me na me sunsun ti na baabi na baabi me sunsun dia no me hu se helicopter bebre na me wiem ana enam wiem no omu je bomb mu eto Ghana na bomb ni tu no mu to Ghana no omu du ne go fu twane kote and people were running for their life me se be de me kwa twase mu so de boa erwade ma wa me kwa ntoma sase na ye different nation attack Ghana attack Ghana jaso Thomas Kwamo no ya de bare akwesi wo ankre ana ankre kese na moja etem ye ana ya connect so wonu jete no se da mo petition ana ya connect pipe hole ana ye dia asem ana mo dia na ye moja na moja no mo nya half mpo quarter mpo mo nya ana mi spiritual mi do ne baka tell me say you know look at so catch me say sa by the way enye ma ye yin free Kumasi kwanso Abusia senka woti bibi bo nanka ebronya ene ye kan ene so na so sa radio prophet blessing chese bibi ba wo man Ghana so na radio enye bronya na ne nam wiem ya urban ehu yi pa o chese ene so de wunu ni nyame da na di ede kira no efa wo man Ghana ho no ne wo kan se wo aduani bi atofa gudem se wo sika bi a sha ase na pe ba bi fa hye enti sa na be kakra no na wo ne odi sa ne mani nyina eba be prophet blessing chese ni so de wunu ne wo yen se ase o man Ghana nyina ya bonyanya na o man ehu ne ye odi ye ho efa na emu nipa ekwatifi epuani ato na fe ye ja bomb ekode pa edi free wiem egufo mu a ekamia ye se nyame amfafi ama mamu penifo anyere bambo mu ama asofo ne akonfo mamu amfa ne mu egufo de ene eku pa ena eba besi wo man Ghana mu obese Ghana penifo se ne eba no ano aye de ye kwati mo mfa se ene a wonya nkomhye bi afabra na nkomhye ne pride ba ye no be 200 ne hwehwe mu ne nye relevant de wo se womo pen komhye ne chi kwan ye na womo ne hu djuma fisa nyesa wo man Ghana ye be kusa ne hwehwe too much gh ene woni buso wo hwe mesre we me subscribers no so na de be ona ka musa no upload to no the first person ya wonsa ebilika ebusia send your prophet blessing e de ensem no etu dwan kan ho na ye konkoti ye ba ya be dinkumo by name is them they hold the Benjamin we your friend Mr. Titi Otunyo ba open Mr. how just say or your worship na adia mu ye captain before this Bible ya we kutami and me kwan kutami and this tea am tea ni ano dem say Ghana mpanifo ntu na mo bia asem bi ba ebe jinse ebi I'm telling you ebi captain adia me hu ye no me fi say ya wo me hu bi da no so we dey nyi wasem captain about the nation Ghana ebi about the nation obi a wo tie me bia so pedi bi tie me a wo tie me ye captain is me bomba ye ebisa Nyankopon ade na esi ye no because me ye ho fasting na me kire me sa Monday na esi wona de ye ho fasting me kan say obisa say me ntimi na me ko ye ho fasting na fit be 4 days 5 days la bless bi am nye but endra aya ye so na jobo prayer me ko ye na endra be bomba ye yes me go be kusu bomba na nyame kire na captain adena nyame kire me na me sunsun ti na baabi na baabi me sunsun dia no me hu se helicopter bebre na me wiem ana enam wiem no omu je bomb mu eto Ghana na bomb ni tu no mu to Ghana no omu du ne go fu twane kote and people were running for their life yedi captain me se be de me kwa twase mu so de boa erwade ma wa me kwa ntoma sase so they say no when you be see adia sunsun eba na ye different nation attack Ghana attack Ghana ya den na Ghana because minim de ye ayete but enko for etuo omo elkota de plane na me dwane ko se na bless me dwane ko se me dwane ko on ni pa ka che me se adia ye see de ntie be because na etuo tuo and mo na etu asa wa hwe movie and to adena to assassin sa na ko for people were running for their life Ghana has America and me jira ho me hwe adena eba na onim me yesi me pie na makola keto bi isu me ko fakla na fi ho ana etuo no etuo but na enkame ase bibi akata me so ti me preki akwa na ko for to ayina etuo na bomb na wo mutu fi krem enkame wow enti bi ye fasa na ti akwa na ko wura dan ana me bisa obia na o je bisa se na de no se enkofo bi country ni no country ni na country ni ye o man bi hu abufuo
ana county ni fi say ye man panyin ni sa oman no akoye baako enti yeso de ho ni biri e be hye Ghana we no hinta sem na enti na me de me Bible ene me nkwa because me yema shemi wonim ni ntia me yema shemi say utumi fa Bible okay now do life ene me sem stia osado car ene me nyankopɔ say ka ma me ndana de enti enti we no ya ade ya ehunu ade be si ade me say ene wie gya no say bi say me say dem say amun de gya me say papa say no omo say em fambra eva oh omo say eva captain enti my musa say sisie ntumi nya ho hwe say so captain ye gusu bo ho pai me empire ne ni bo ana me tina me ka say because oman no ye hia difo na obo but the urban will be afi say oh ene e kwana bi e dia ma me mfa me de yenko and mbabwe na mo de ko nyina enye bi dodo na ye wo yefu and captain mu de I'm the one of the person me person na me jima no obi asane me message ya say ne prophet so aka the same thing I said prophet aka yeah and anyway me matimi about on my chronology but because of it me on my poor na me say captain nipa na ye dwane nipa na etu na captain me say me hu twede me banya me drive nyina na starting them so me sus e wo dem sanam de abedina nti nya wo hwe yi ye kusu bombai captain kusu bombai aba mo tumi nya bibi ma me ntu kan fi go man go na de be si no ensu mechi captain because the fact say you are able to use your Bible okay that is a very serious ana me kwase ka ma de enche very serious serious now we don't need to joke with this because they say power deporting no that is the only solution what can we do about it kwanya be down man no spiritually Ghana ye ni first na ye wo angels omo esis omo wo corners omo je but that angels are they are no more above one omo hwe man so omo ni obi that really the best what do make say go as this year anybody was be catch us Zaka Jews and me say as in base yes and you see every day just every week be accidents Saturday nko me witness say accident more than 5 hwe jaso Thomas Kwamo no ya de bare akwesi wo ankre ana ankre kese na moja etem ye ana ya connect so wonu jete no say da mo petition ana ya connect pipe hole and ye asem ana mo dia na ya moja na moja no munya half mpo quarter mpo munya ana mi spiritual mi do ne baka tell me say enyi no no ka say me say sa bad way enye ma ye nyi mfiri kuma se kwa so ene ade dia jisem de mane enti kuma se kwa so de captain say nya pai bo pa ne mo dia accident etu twa Ebusia prophet blessing nsem no na yakwa koti abanaga na fo yemisa asofo no se ekame se ase afi 2025 yi edi yi a ebere nyina so nyame wantimi anda edi yi bi a eye papa kakra afa for my Ghana ho na say na ya na wo beka ne samom beka wo ntimi fa solution bi ama na eno sa no wo se wo pese yemisa wo se nyame no oda edi yi ndi kire wo no wamfa solution bia anka ho ama wo mu ana we no eye questions Ghana fo se yemisa asofo na mesre se bia na wo question ho adwenkyere ana bia na wo so bibi kyere wadwene e wadi yesem ho a wo de beso comment section ho de ama na brepam no ye beje bre na ya kenkan ni nyina e de amount too much gh eni mesre no mi subscribe to personal de na kan ho sa no upload to mo ape pro na fo na bon kan wetu so ne ensem no ni nyina esiti all the social media platforms so ko wa e too much gh wo subscribe no wa like na wa share na afofo so eni bia hwe dark gold e na me jeso ye besen share